اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کم تو زیادہ پہ سٹھا زیادہ ہمت تو حوصلہ افزائی کران یم سات ایسے کمزوری آسیا کمی آسیا رزق یا کاروبار آسیا کن جائے آسیا اخ انسان ایڈجسٹ گومت کی یہ آسیا خرد نوش ہکن پان برابر کمائت کی امس آسیا اہل و عیالس اندر پرابلم کھوناونس تو چاوناونس اندر آسیس پرابلم امن سٹھا زیادہ ہمت دون حوصلہ افزائی کران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بچین سن پوائنٹ نکیاں اخ کر ترقی تو اس دپ ام کت ان پونسہ کنس بنو زپور تو ترپور مکان اون حرام کنجے کورن ظلم تو زیادتی کنس یا کان گو ترقی کرن کاروبارس اندر کنس سنبھول تجارت کاروبار کان صنعت یا کان مال و دولت یا کان دکان سنبھولن تو بس اس دپو پت کن ام کت ان پونسہ یم چھس حرام خبر کمس کورن ظلم زیادتی نا بلکہ امن انسان گژھِ دعا کرن ربا یت پٲٹھۍ ژٕ أمِس ترقی بخشِتھ حل حالس پٮ۪ٹھ حسنِ زۄن گژھِ مُسلمان تھاوُن تِتھَے پٲٹھۍ بخش مےٚ تہِ حل حالس پٮ۪ٹھ یہِ ترقی اور زانٛہہ تہِ مہٕ پاوُم پر گوٚو مُسلمانس گژھِ آسُن حسنِ زۄن اور یِتھٮ۪ن انسان یِم زن سوسایٹی اندر یِم زن سماجس اندر آسن کمزور یِم نہٕ آسن پانہٕ زیٖنِتھ کٔرِتھ ہٮ۪کان یِم نہٕ پانہٕ موٚضوٗرۍ مشقت آسن کٔرِتھ ہٮ۪کان یِم نہٕ پانہٕ تجارت تہٕ کاروبار آسن کٔرِتھ ہٮ۪کان تِمن گژھِ سٹھا زیادہ کوشش کریں تمن گژھِ واریاہ زیادہ ہمت دِنۍ یہ کردار ہومت کائنات اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم